Juan mau banta Karina, Shalom. Bapak Inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, boyding kita pejumpa ibas acara pepalum ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang madeng ku pesakat kami sukutan keluahan en, mersodip mo kita asa dek tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permase ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, iba gesen tendim simbadia idi, iba sukutan enda. Amin. Renungan ta si darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, Pelen si merandal mendahi Tuhan. Si bagian idok lapihan simbadia, imosi tersurat ihe berbindu sibah, ayat 20 teluh, soh ayat 20 waluh. Janah nat si bagi pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat ke-20 waluken si mendok. Bagi mango bang Kristus, ipeleken sikali mahan kesesando sambue jelma. Rohno lango ia pedua kali iken, odane ngengo lako meneleng saeken persoalan dosa, tapi lako peluahken kalak si memema-mema pekiroh nango. Bapak Inang, jelma mengarahkan nalako misi mendena, oda ngo gampang kalon. Apalagi nalako mengarahkan mi kerajaan debata. Kumerna jelma makhluk ciptaan Tuhan si merandalna. Lot ngombue pengilako ibagesen geluen. Deket latar belakang pe merbeda-beda ngo. Mela odalot tubuh ibas ukur nai, manang odalot komitmen nalako memereken pelen si mendena mendahikan Tuhan. Pasti prosesna nalaku mengarahkan jelma mendahi Tuhan oda boin dor. Jana boy ngo meradi. Dalan nape boy mango meradi. Tuhan Yesus Kristus idi ngo guru barang pe si codin si tuhunna iba botano en manang pe iba gesen gelu jelma. Ia ngo si metoh kade tujenna iba botano en deket ia menahan keleng iba gesen perukuran jelma. Kumernakan ia rela memereken geluhna, nalaku petuduhkan kelengna taba jelma si percaya tabasa. Ia merembahkan kalak si percaya mikeng geluhan si rembaru, merkiteken pengorbanenna. Ibu to iya ngo kade si makin kalak oda boy memereken pelen si mendena taba Tuhani, imo dosa taki-taki si jahat, ibas perukuran deket pemikiran jelma. Mental jelma mbuem biar oda percaya Tuhan Yesus ngoki tebus kang geluhan jelma ibas dosa nai. Ia ngoki peluahkan jelma si perdosa merkiteken peleni Tuhan Yesus. Imo nalako merembahkan jelma si oda percayai asa percaya janah lot perubahan si merandal ibagasen geluhna. Mengarahkan jelma asa percaya taba Tuhani iperlukan komitmen, konsistensi deket ngeut ki bayar harga. Tapesakat mo pelen si merandal bay debata Jahoba, bagi si enggo ipeteridah Yesus Kristus taba jelma. Janah mertuhu-tuhu mo kita memereken pelen si merandalna taba Tuhan. Mersodip mo kita. Lias ate Tuhan, keleng musim badiai enggo itebus konong geluhku. Deket ibakin kono mang geluhku merharga. Mendok liasate ngo aku bamu Tuhan. Iwagesen Yesus Kristus mersodip kami Pakko. Amin. Bagi mo renungan ta si darien, ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan beaka dengan ta si deban kena. Merkiteken kita karinana, nggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa emosi masuk-masuk kita karinana, juah-juah mau banta, shalom.